Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka seng samla maulai pelun hakaka inyo terik unai wing arjar arpuai. Kelalet bani kendo ya ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke kong Isawanda lalu banyak keren menpancing syai halor ke jing baki nong nya kali kamai bar kipai ba nong syasnong ke kendo bar kelih keren ru bar penhar ya kedor bai kali namat pran syamaulai nomor ladala ban penhar ya kedor bai kali kalong ke basteng ya kipai ba nong syong kali Kilai keran ru halor ka jika mai ki basa mulai bat kiwe. Hadin beklai kendo ke DC kalau ong bakan sasyong ban penbej ban syumkia halor ka jingkio dor ke bai kali bat ka jingshim kabu ki kali saw ya ka bai kali. Kade halor jong kini ka jong kador kamor jong ka bai kali ya ka ba ngiyok sibun ki komplain na ki rupai ba aku video ba ka jingshom kali namar ba ki rupai ba ki pensngau sangi ba ngiru ngimat ya kata ba ya kini ka jingshim kabu jong ka ya ka dor bai kali ba ngi sutho ya ka jing jong kini ki driver local taxi ro tengi la ya kran bun ki ai ba EDC ngal yo stress ba i ba ngai yo pensai ba ya ka jing ka ba ki pai ba ki kendo kata kalong ba hawi dei ba kedor jong ka bai kali namar kum ba kalong mentahi ki driver local taxi bepli ki yo ban kamai tang license tio te hawi dei ba kanian na kaliang ka jongi ngila stress EDC ba lakum lukum noro katuga ka jing penyai ka jongki ya kini ki odd and even number kum ba kalong mentahi kani ka apply haduk mentah ya kini ki local taxi te ha ngi suthu ya jing jongki ba ki yo ban kamai tang license tio te ki yo kabu ban sim ban ki yo kabu da ba kisim dor bai kali ka bahe ba ngai thui pi ngalap ka ek bangilap ba bangi yo so negeri pai ba kalong ba la da tap sau ngot ru ki tap kisim ha ka dor ka ba example na maulai na po mat pran sa po maulai putar pom sete example mo kata kisim lai fu tengka ki ong ba ni hap tap tang lai ngot la ni sau ngot henry kat kum ka bangi i kat kum ka bangi yo smo ba ki priu pai ba ki sko sangi kalong ba ki tap nrungut kisim ha ka dor lai fu kejuk ke destan tekani ka komplain ka bangi yo pai ba banda kli yaki na ong balai fisim kum ni ngim yo atau ban kamai ngi yo kamai tang license tio dah bidi ba kani ka bentak odd and even number ngai thui fi ngila keren ya ngila ya keren ba ba DC ba lakum nukum nuru abang isu thu jeng jong ini driver local taxi nomor maki ki em kani ka kap ngila keren sai se ing ong ba lakum nukum nuru fin hak ban exam lo ya kani dan nak kalian ke jong i ong ba ya kani ka kam kelanang proses mentabat mentak sengihi nak kalian ke jong i in remind biang support ke department basian ya kani ka odd and even number hadian ba kani ka covid case kelanang hiar nang hiar nak sengi Dasyan kani ka odd and even number na ka mentak local taxi kan salah no kani kan sapen mit na function na kaliang jong DC bat ka transport department dah habide ba ka dor ba jong ya habide ba kani ka dor jong bai kali ka ba ki pai ba ki sakta ngilakaran ba ya kani ru ba lada kadan ka jing pelait kumni ki driver local taxi ru kini local taxi kin yo ban kamai lai luai kin yo ban kamai ba inrus ni ta kamon kiru kini bersuthu kanya ka jing jong ki pai ba apa example kumbok mai fi men nama na pomot pran ko malai putar pom lada ki penhir nak dor lai fu tengka hoi nak daw jengki dor jeng petrol mak ka kiu kendiak tentu dan lada ki penhir nak teng arfo ru ngasai pai ba num so khonyo e kata mak pai ba ki ong hi lada ka hir nak tak kendiak ru ngi sutu e jeng driver local taxi ru ya kata ki pai ba kun so e tengi kerpat ru ya ki driver local taxi bakin sutu lang ya ki jeng hadin ba nak kaliang jeng DC in sepen mi ya condition dan pelait no ya ki ka odd even number tekeni ki jeng ka ba ki pai ba ki pen semau sangi Namar kum ki nangkit kam bukit baba ya kia kesan cepat ba ni hap ban persngo sagi sagi bor bahalor kini ke jing te kini ki ngi kendo ta habi dei ba kini ki bor saur ya kini ki bor saur ngai thui ping la ya complete ba ya ke jing long khap akor ke jong ki yang kat habaman ki pen hap pesenjar kat habaman bat kedor jong kan ka kedor bai song bosu ngai thui kini kisim ke bulang kisim kumba sim ke driver local taxi tekani kadi ke bangim la bani hap dan kalian i DC ilo ong ba insa thoa ya kani sa i director jong muda bat sen kini ru insa kendu ben pembe ya kani ke jeng kenapa kini miok ben sim kabu kini tekani kadi ke jeng ke baki pet ba ke kendu ban kalian jungi ngiwan ban stress ya kani ke benta nomor ba ni hap pekhat na benta na ke bentau pai ba nomor ba kum kolong benta pisu thu ke ba kam kejam kam dobiang kamai gaji kam dobiang ya giru pai ba kam tam ek ba babala kelang ki ban hap song kali tang nak daw jog dor jog bai kali ngai chu fi dan ki bentali ba gopli ki mla su poi jaga tre ki mla su ki tre jaga benta ba kam jaga nomor ka ram blak ka dor bai kali sakawai paru ngai chu fi dan koi ki jingjang ngai chu fi na kadang koi ki jingjang ti pok muyong ngai kendu ki kat tu kat ni gilam kumi ki bon belas ni siyo ki ong ba Kalau saya cakap apa yang ini, nalor bagi miok belah pok song pok thang gilit ben wat belah pok yo pok hal.
hari kecing yang ni kalau mentah bagi kiudot pula kebaik kali gimla su tidak ingin nomor bagi ni nomor lokal taksi ke map tadi kedua kebaik kali jadi kalau katakan nomor ben banyak balance lang banyak biang lang sakit pak banyak biang lang sakit ni perlok ke BM dan kebaik kali kerang iwan banyak kendu EDC begini gigi gimat ke bang iwan banyak kan manfaat BDC bagi kwa BI sim khai kan ni ban sultanat pada kali yang jong bagi orang pasien ngin sadan ke jeng ya kendu ban baik ya kan jeng ya nak balak ban solve ya kan ke problem ba kunju rubah ki ba rokin lum syah ta ya tanah dor jong baik kali kan ni ke jeng ya kendu nak kali yang jongi nak kali yang sama pelun nak minta kan ke jeng ya ki ba lama hadir mengiyo ya ni ke komplain tadi ke jeng syah minta ke bawa mobil ni la persoi kata dan kali yang EDC ila ai ke jengkular ila ai ke komitmen ba kin sesim kiam hai ke kemat lakadai bangin ya trilang lakadai bakin kin direct ya ke RTA ya ke traffic police bakin lihat ya ke badengkam dan kata ke jengkular ke jeng EDC bakin sim kiai ke